tlang tina lalpa ko hanote ama sain lali so Krista mingin chibai kabuk chewa September tha kan lo thleng le ta a ti chuan September ni somni le panga hi keini United Pentecostal Church of North East India huam chunga chuan kan ni poimo tak mai missionary day tia kumtina kan lo man thin kha ani a ti chuan chu missionary day kan ti September ni somni le panga chu kan lo thleng le tep to a ti chuan Lunglei district chunga Kauran hote local tinami te atam thai ang ber he nipoimo tak mai mang tur hian kananin soma ti chuan kan na te chol sanin kan ni ani awangin lut thiamila ngai poimo ila Kauran hote pon mangai turin ro rel lam atang thapo in bo zui turin kanen soma tin chuba ka chuan mitin in kan Kauran kan ni poimo takani ti ria in he ni kher hi chu kan natul te po hi kalsan ngam taila ti chuanin lung takin he missionary day hi mang turin kan hanin cha do ani United Pentecostal Church ina kan rong bol na kan malana sang te po in ko mu na ni te apoimo zia in fiat tira in zirtina ni atana te mangta ila athain kan ria a kumdanga khan kan lo mang to thina amaro chu kumin kumsani le somni le panga a hi chonin kumdanga kan man pangai aya warle lungzo khanin man tum taila chutiang tur chon Kauran hote kanin som ani tin chu ba ka chuan nikum kumsani le somni le palia khanin local pakhat chuanin missionary day den chenin home mission fila atul na tak ka man turatana cheng singkhan le sanga anron the luta Lunglei district mission department roi tu tepo kan lom khop maya ti chuan chumi anron the lu chu cheng pui home mission fila amamo em na kanan mangta field member tepo an lom boka chutiang chu alo ni to kumin sani le somni le panga po hian ati thei local te chuanin lo rel teu khai kan ro rel na tangin relila home mission feel hian mamo le tul hi atam em mai hatia han soi mai sen si lo hi mamo hiam thina chutiang te chu he missionary day den chen hian thilpek lama te pho hian thang har ta ila ti kha apoimo ria wa chutiang tur chon ril ru te po putharila kan lati ngai lo thil te nia thil thala mai chon in ti mu ila ti kha kan han som du chewa ti chuan Lunglei district United Pentecostal Church local tinte he missionary day ni poimo tak mai warzo le lungzo ka mang turin lali so mingin kananin so mani